der waktu dari desa kami dari dia Rupanya pesta hari guru hari desa enobe kami pernah berkesana murimai kalau sejauh amjir आणि यानं बघितलं जाऊच्या आवासवी संजेर आशीर्वाद करून आम्ही माग्या ऐसा मुनिमाई आम्ही पुरुषावार गताव प्रोटेला घेऊन असताना मुनिमाई आमच्या परिसराचेर आशीर्वाद आणि बेसाव घालून दी आमचे मागणे सावली गीता मी कमिया मुनिये क्रिस्तामाये मुनिये क्रिस्तामाये
तुझी आम्ही गीता गावून हर्षिता दिनवासाव अंकवारी मोरये आज तुका भक्ती नुरबे नामान करून माय तू देवाची माय तशेंच आमची ऐक माये दयेन मागणी आमची माय तू देवाची माय तशेंच आमची ऐक माये दयेन मागणी आमची वंदिता वर्णिता ये दे माये भुरगी तुझी आम्ही गीता गावून हर्षिता दिनवासा अंकवारी मोरये आज तुका भक्ती नुरबे नमन करू जिणयेच्या पैनार कष्ट अनवरात दी माये आमकां तुझी मजत जिणयेच्या पैनार कष्ट अनवरात दी माये आमकां तुझी मजत वंदिता वर्णिता ये रे माये भुरगी तुझी आम्ही गीता गावून हर्षिता दिनवासा अंकवारी मोरये आज तुका भक्ती नुरबे नमन करू मोरये तू रोजारी रांगे मोगाली माये आमची शेकाये मोरये तुका उलो माता तुका हर्षिता तुका वर्णिता नमन 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 मोरये आमचे परती दोळे आदार तुजो पाटय मोरये भुरग्यांक तुज्या पोळे मोरये तू रोजारी रांगे मोगाळी माये आमची शेकाये मोरये तुका उलो माता तुका हर्षिता तुका वर्णिता नमन 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 मोरये दया दोवर आमचेर कोंतान आमकां तू राख मोरये जय दवरूंक पातकांचेर मोरये तू रोजारी रांगे मोगाळी माये आमची शेकाये मोरये तुका उलो माता तुका हर्षिता तुका वर्णिता जशे फूल उदका बीन व्हांवता तशे हांव मोरये बीन मोरता नजो केदेची येन मोशान नासतना मोरये मोकाळजान कसली अर्गा आनी होगळा दिवंक फावो हांवें देवा कुशी मोजी केली व्हडली दिल्याक माय सर्गा वयली कसली अर्गा आनी होगळा दिवंक फावो हांवें देवा कुशी मोजी केली व्हडली दिल्याक माय सर्गा वयली देवान घेतली सगळी फिकी मनशा काळजान घालूंक मोक्ती
खातीर हांवें करून चकमोक साकरी सदां काल आमकां मोरयेची कसली अर्गा आनी होगळा दिल फावो हांवें देवा कुशी म्हजी केली व्हडली दिल्ल्या माय सर्गा वयली कसली अर्गा आनी होगळा दिल फावो हांवें देवा कुशी म्हजी केली व्हडली दिल्ल्या माय सर्गा वयली भोडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारकाची लागली जर्यातीच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची भोडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारकाची लागी सर्यातीच्या मोगान वाटती आमकां बरवशाची केदे वोते बाग मोरयेचे प्रसव जावचे आपल्या देवा आवय तरी आमकां रावचे सर्वेसाच्या दीस जावचोच्या भोडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारकाची लागी सर्यातीच्या मोगान वाटती आमकां बरवशाची भोडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारकाची लागी सर्यातीच्या मोगान वाटती आमकां बरवशाची फल्गनात्मीक सुगंधाचे मोठे रायाक पृथ्वीक हाडचे दैवीक फोळींचे झिजरते आतां भस्माक जळचे आगते भोडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारकाची लागी सर्यातीच्या मोगान वाटती आमच्या बरवशाची
तुझो आदार मागता विघ्नांवर सुखा दुःखां माय तुझो आदार मागता मोरये ख्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुझी भुरगी पापा दारले तुका सांडले वेग मारली दुस्माना पुणेकल्याच पोताक तुमच्याक पातक दिलो या मनशा कुळा पुणेकल्याच पोताक तुमच्याक पातक दिलो या मनशा कुळा मोरये ख्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुझी भुरगी ससाय तुझी दी तू आमकां आमची पातकां रोडूंक नितळ आमी जावन कुरपेन रावूंक एक दीस सर्गीयेन पावोंक नितळ आमी जावन कुरपेन रावूंक एक दीस सर्गीयेन पावोंक मोरये ख्रिस्ता माये आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुझी भुरगी नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शेकाये मान तुका होगला
मान तुका होगलाप तुका हसून गायतां तुका. सगळ्या सक्तीन तुझ्या मुसारात मोच्या आनंद मोरी येसो तुझे मायेसो नमान 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 मोरी नमान 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 राणीये. नितळ तू अवघरी संद्राग्रा सुंदरी गर्भात तू कदावी जिये पापावी. नमान 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 मोरी नमान 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 राणीये. तुंगे आमची राणी माते सौभागिनी तुका होगोड सीता तुका वर्णिता. नमान 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 मोरी नमान 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 राणीये. हे पोताचे माये सर्गीचे तू राये पातकाचे शेकाये मोगाळी माये. नमान 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 मोरी नमान 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 राणीये. मोगाच्यानो हांगासर जमलेल्या लूर्द मायेच्या भक्तिकांक मोगाचो आनी मानाचो स्वागत मागता. मरये मायेच्या दिसवणे वरवीं पवित्र जाल्ले लूर्दाचें शहर मनशा कुळाक देवान दिल्लें एक वर्तें देणें. हो पवित्र जागो मनशांच्या काळजांतलो काळोख निवार उजवाड फांगयता. हांगासर जावचो कोंतासो तेर्स सबारांक तांचो भावार्थ जिवाळ करूंक आनी भावार्थांत पयस आसलेल्यांक फाटीं येवन खरी भावार्थी जिणी जियोंक प्रेरण जालां. कोंताच्या भक्तीपणा मुखांत्र जिणी बदलाक लूर्दांत जावचें व्हड एक असर हें तेर्स करचें म्हळ्यार मरये संगी सोडवणेचो मिस्तेर नियाळचो. तेर्सा मुखांत्र आमी सोडवणीची चरित्रां आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा आनी देवाचें दानी पळोवन मानून घेता. आज संवसारार अशांतची आनी नासमाधानाची कुणां दिसून येतात. मनीस मनशाक दुस्मान जाला. कोमवाद आनी भयोत्पादन सोडूनच आसा. असल्या सन्निवेशांत मनीस आपले पवित्रपण होगडावंक पावला. ह्या संदर्भार मनशाचे परतवणे पासत आनी आमचें भक्तीपण बोळ करूंक रोजार मायेच्या कोंताचें भक्तीपण एक बळादीक हातेर देखून सगळ्या संवसारार शांती समाधानान राज करचे खातीर आनी संवसारार असलेले वायट उणें जावन पवित्रपण सडचे खातीर ह्या तेर्साच्या भक्तीपणा वेळार मागया. दया कर सर उबी रावा.
भगीवन कुर्साचे कुरवेन देवरंगा आमचे दो आमच्या दुस्मानातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. विनवणी मोरी माई आमकां मागण्याद्वारी देवा लागीं मागोवन मोगान एकवटून वेळ करसूंक आनी आमी मागल्ल्या इराद्या प्रमाणे आमची जिणी पवित्रपणान जियोवंक शिकयता. तेर्साचें मागणें आमच्या संवसारीक जिणेचे हर एक गडितां धैर्यान फूड करूंक आनी आमच्या कश्टा दुखींक नवो अर्थ दिवन जेजू खातीर जियोवंक प्रेरण दिता. मरयेची मजत मागतना मरयेच्या मानाक गितां गायतना सर्गीच्या जिवीत असो एक ल्हानसो अनुभव आमकां ह्या संवसारी जाता. ह्या तेर्साच्या भक्तीपणा वेळार असलो अनुभव जोडूंक मोरी माय आमकां आदार दिवन दी म्हूण मागया. मागणें मोगाळी माये आमी आज ह्या तेर्साच्या मागण्यांत वांटेली जाता आसतना आमचे सर इरादे तेसावां आनी मागणी तुज्या मुखांतर जेजूक आमी भेटोवन दिता. खाना शहराच्या लग्नाच्या मटवान तुज्या लागीं तुज्या पुता लागीं विनंती केल्ले बरी आमचे पासोती तुज्या पुता लागीं आमच्या गरजां खातीर विनंती कर. हें तेर्साचें भक्तीपण आम्हा समेस्तांक भावार्थान घट जावंक आनी पवित्रपणान जियोवंक आदाराचे जावं म्हूण मागता. उजवाडाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सतमंत देवपाक सर्पदुद्रा सर्ग आनी संसाराच्या रस्तारा आनी जेजू ख्रिस्ता तशें एकल्याच पुताक आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्यान गर्भेंत सांबाळलो आमकां मरयेंत जल्मलो पोंच पिलाताक सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेला ताका आनी पेटलो तो मेल्ल्या खातीर देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गाक चडलो सर्पदुद्रा देवपाच्या उजव्याक बसला तेंकां मेल्ल्यांची मुक्ती करून घेतालो सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्त सवयकार पदकांचे भोगसाणे कुडीचे जिवंतपण सोंसण्याचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पयस जावं तुजें राज आमकां येय तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची इश्टलेल्या शितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां आदारण पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मरे कुरपेन बरले सम तुझे संगता स्त्र्यामिता तुम सदैव अंतदेवे पाजुक्षचे जेजा भगीन तुमरे दवाल समय अमुक्या खातीर विनत कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमा मरे कुरपेन बरले सम तुझे संगता स्त्र्यामिता तुम सदैव अंतदेवे पाजुक्षचे जेजा भगीन तुमरे दवाल समय अमुक्या खातीर विनत कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमा मरे कुरपेन बरले सम तुझे संगता स्त्र्यामिता तुम सदैव अंतदेवे पाजुक्षचे जेजा भगीन तुमरे दवाल समय अमुक्या खातीर विनत कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अनंत बापा गण पुता गण पवित्र आत्म्या सादी सदांचे दास रवत आमेन. उजवाडाच्या मिस्तेराचो नियाळ उजवाडाचे मिस्तेराचो नियाळ पयलो मिस्तेर स्वामी जेजू जॉर्दान न्हंय स्नान घेता. नियाळ स्नानीक जुवांव जॉर्दान न्हंयत लोकांक जिणी बदलावपाचें स्नान दितालो. सबार लोक आपली फातकी जिणी सांडून नव्या जिणयेक वेंग मारूंक जुवांव लागचें स्नान घेतालो. जेजू थंयसर येवन जुवांव लागचें स्नान घेता. हांगासर आमकां एक सवाल उठोवंक पुरो. जेजू पत्कावी नासलो तरी फातक्यांनी घेवची जिणी बदलावपाचें स्नान कित्याक घेता. जेजू पाताक नतलो तरी आपणाकच त्या लोकां मदलो एकलो म्हूण दाखोवच्याक हें स्नान तो घेता. दुसऱ्यान जेजू आपूण देवपूत तरी ताचे थंय आसलेलें खालतेपण दाखयता. मागणें जॉर्दान न्हंयत स्नान घेतिल्ल्या मोगाळा जेजू तुजें स्नान आमकां आमच्या पयस स्नानाचो उगडास हाडटा. आमकां पयस स्नानांत मेळिल्लें तेंच रायपणाचें याजकपणाचें आनी प्रवादपणाचें मिसांव बऱ्यान जियोवंक आनी तुजे बरी कालती जावंक आमकां तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. आमेन.
आमचे बाप्पा सगळींच्या तुझे नाव पैसा तुझे राज आमकां ये तुझे कुशीत रगार जाता तशी संसारान जाव आमचो दिसपडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या आमकां शितां तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार ನಮ್ಮ ಅಮ್ರೆ ಕುರ್ಪೆನ್ ಬರಲೆ ಸುಮುದುಜೆ ಸಂಗಾತ ಸ್ತ್ರಾಮಿತ ತುನ್ಸದೇವ್ ಅನ್ಸದೇವೆ ಫಾಜ್ ಕ್ಷಿಚೆ ಜೇಜ Băgându Maria de Vacimea, Mopia Cater, Vinetcăr, Atani Shambar, Amen. ನಮ್ಮ ಅಮ್ರೆ ಕುರ್ಪೆನ್ ಬರಲೆ ಸುಮುದುಜೆ ಸಂಗಾತ ಸ್ತ್ರಾಮಿತ ತುನ್ಸದೇವ್ ಅನ್ಸದೇವೆ ಫಾಜ್ ಕ್ಷಿಚೆ ಜೇಜ Băgându Maria de Vacimea, Mopia Cater, Vinetcăr, Atani Shambar, Amen. ನಮ್ಮ ಅಮ್ರೆ ಕುರ್ಪೆನ್ ಬರಲೆ ಸುಮುದುಜೆ ಸಂಗಾತ ಸ್ತ್ರಾಮಿತ ತುನ್ಸದೇವ್ ಅನ್ಸದೇವೆ ಫಾಜ್ ಕ್ಷಿಚೆ ಜೇಜ Băgându Maria de Vacimea, Mopia Cater, Vinetcăr, Atani Shambar, Amen. ನಮ್ಮ ಅಮ್ರೆ ಕುರ್ಪೆನ್ ಬರಲೆ ಸುಮುದುಜೆ ಸಂಗಾತ ಸ್ತ್ರಾಮಿತ ತುನ್ಸದೇವ್ ಅನ್ಸದೇವೆ ಫಾಜ್ ಕ್ಷಿಚೆ ಜೇಜ Băgându Maria de Vacimea, Mopia Cater, Vinetcăr, Atani Shambar, Amen. ನಮ್ಮ ಅಮ್ರೆ ಕುರ್ಪೆನ್ ಬರಲೆ ಸುಮುದುಜೆ ಸಂಗಾತ ಸ್ತ್ರಾಮಿತ ತುನ್ಸದೇವ್ ಅನ್ಸದೇವೆ ಫಾಜ್ ಕ್ಷಿಚೆ ಜೇಜ Băgându Maria de Vacimea, Mopia Cater, Vinetcăr, Atani Shambar, Amen. ನಮ್ಮ ಅಮ್ರೆ ಕುರ್ಪೆನ್ ಬರಲೆ ಸುಮುದುಜೆ ಸಂಗಾತ ಸ್ತ್ರಾಮಿತ ತುನ್ಸದೇವ್ ಅನ್ಸದೇವೆ ಫಾಜ್ ಕ್ಷಿಚೆ ಜೇಜ Băgându Maria de Vacimea, Mopia Cater, Vinetcăr, Atani Shambar, Amen. ನಮ್ಮ ಅಮ್ರೆ ಕುರ್ಪೆನ್ ಬರಲೆ ಸುಮುದುಜೆ ಸಂಗಾತ ಸ್ತ್ರಾಮಿತ ತುನ್ಸದೇವ್ ಅನ್ಸದೇವೆ ಫಾಜ್ ಕ್ಷಿಚೆ ಜೇಜ Băgându Maria de Vacimea, Mopia Cater, Vinetcăr, Atani Shambar, Amen. ನಮ್ಮ ಅಮ್ರೆ ಕುರ್ಪೆನ್ ಬರಲೆ ಸುಮುದುಜೆ ಸಂಗಾತ ಸ್ತ್ರಾಮಿತ ತುನ್ಸದೇವ್ ಅನ್ಸದೇವೆ ಫಾಜ್ ಕ್ಷಿಚೆ ಜೇಜ Băgându Maria de Vacimea, Mopia Cater, Vinetcăr, Atani Shambar, Amen. ನಮ್ಮ ಅಮ್ರೆ ಕುರ್ಪೆನ್ ಬರಲೆ ಸುಮುದುಜೆ ಸಂಗಾತ ಸ್ತ್ರಾಮಿತ ತುನ್ಸದೇವ್ ಅನ್ಸದೇವೆ ಫಾಜ್ ಕ್ಷಿಚೆ ಜೇಜ Băgându Maria de Vacimea, Mopia Cater, Vinetcăr, Atani Shambar, Amen. ನಮ್ಮ ಅಮ್ರೆ ಕುರ್ಪೆನ್ ಬರಲೆ ಸುಮುದುಜೆ ಸಂಗಾತ ಸ್ತ್ರಾಮಿತ ತುನ್ಸದೇವ್ ಅನ್ಸದೇವೆ ಫಾಜ್ ಕ್ಷಿಚೆ ಜೇಜ Băgându Maria de Vacimea, Mopia Cater, Vinetcăr, Atani Shambar, Amen. ಆನಂದ ಬಪ್ಪ ಕನಿಪುತ್ತ ಕನಿಪವೇತ್ರಾತ್ಮ್ಯ Sadi să satan să dansă, Amen. Moja Jesu आमची पातका आमका मोक्षी एमकोडाच्या उजांतले आमका निवार सोमे सत्म्या सरकर तुझी काकुळतीची अधिगत आसल्या सरकारोन पाय दुसरो मिस्टर जेजू काना शारांतल्या लग्नांत आपली महिमा प्रकटता नियाळ काना शारांतल्या एका लग्नाक जेजूक आनी मरयेक आपोवणें आसलें. ह्या लग्नाकर्यांत वायन उणो पडला म्हूण मरयेन जेजूक सांगल्या वेळार जेजू म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना म्हूण सांगता. जुवामचो वांजेल आमी चीत दिवन वाचलो तर सबार कडेन जेजू म्हजो वेळ म्हणलो शब्द वापरता. आमी ह्या शब्दाचें मूळ पळयलें तर म्हजो वेळ म्हळ्यार जेजू ताच्या कुर्सा मरणा विशयान उलयता म्हूण आमकां समजता. देखूनच जेजूक कळीत आसलें आपणाचो वेळ येताना ताणें कुर्सार मरूंक आसा. जेजूच्या स्नाना वेळार सबारांक ताचे विशयान कळीत जालें तरी ह्या लग्ना उत्सवान उदाक आसलें वायन कर आपली महिमा फरगटून आपल्या फरगट मिसावांक पांय तेंगता. मागणें असेऱ्या मुखांत्र लोकांक सर्गाराजाची वळख दिल्ल्या जेजू बापाचें येवजण संपन्न करच्या मिसावांत तूं खरोच भागीदार जालोय. आमी आमचे मिसांव समजून त्या प्रकार जिवन सर्गी बापाक महिमा दिवंक आमची मजत उजवाडाय. कशें तूं ह्या संवसाराक उजवाड जावन आयलोय तशेंच ह्या उजवाडान आमी सर्गीची वाट सोंपोवंक आमकां फोव कर म्हूण मागता. आमेन. नियाळ सगळ्या संवसाराक शांती स्थापन करूंक वावरतेल्या सर्ग संघटना पासत आनी विविध राष्ट्रांच्या मुखेला पासत मागया. तांच्या वावरा मुखांत्र सगळ्या संवसारार शांतीची राज्य स्थापीत जावं दी म्हूण मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमकां शिंदा तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडो दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमरी कुर्पेन बरलेले सुमितके संगता स्त्रियां दे तूं सदैव आनी सदैव जेजू दामरे देवाचे मे अमाप्या खात्योन अधिकार
आता आणि आमच्या मरणाच्या कडेर आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां ते तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे जिजो. तांबरे देवाची मे माप्या काती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडेर आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां ते तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे जिजो. तांबरे देवाची मे माप्या काती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडेर आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां ते तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे जिजो. तांबरे देवाची मे माप्या काती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडेर आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां ते तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे जिजो. तांबरे देवाची मे माप्या काती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडेर आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां ते तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे जिजो. तांबरे देवाची मे माप्या काती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडेर आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां ते तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे जिजो. तांबरे देवाची मे माप्या काती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडेर आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां ते तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे जिजो. तांबरे देवाची मे माप्या काती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडेर आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां ते तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे जिजो. तांबरे देवाची मे माप्या काती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडेर आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां ते तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे जिजो. तांबरे देवाची मे माप्या काती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडेर आमेन. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या साधीर सातान सदा सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची बातका आमका बोक्षी हेम कोडाच्या उजांकले आमका निवार सोमे सत्म्या सर्गण तुझी काकुळतीची अधिगस आसल्या सर्गारोण पाय. तिसरो मिस्तेर सुमी जेजू सर्गींचे राज प्रगटता आणि फातकी जिनी बदलोंक उलो दिता. नियाळ जेजूच्या मिसावान एक फावटी ताणें उलोवचो एक विशय सर्गींचे राज 4 वांजेलांनी आमी पळयलें तर लगभग 162 फावटी जेजू देवाच्या राज्या विशयी उलयता. देवाचे राज्य जेजूच्या संवसारी मिसावांचो शेवट हो संवसार आनी हातूंत आसलेलें सगळें नवी रचना करचेंच ताचो उद्देश. त्या देखून जर आमी नवी रचना जावंक आसा तर ताणें दिल्ली 30 आज्ञा फातकीजिनी बदला आमी पाळोवंक आसा. आमी ती आज्ञा पाळली तर आमी नवी रचना जावन जेजून प्रगटलेल्या त्या सर्गीच्या राज्यांत आनंद भोगतले. हांव मागणें जेजू तुवें तुजें मिसांव फातकीजिनी बदला आनी बरी खबर सत्माना म्हणून आराम केली. आमी फातकांत पडोवन तुज्या राज्यांतल्यान पयस गेल्ल्या आसता आमी परत तुजी आज्ञा पाळून आमची फातकी जिणी सांडून हो संवसारीक देवाचे राज करूंक जाय असची कृपा आनी आदार तूं आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमेन. नियाळ ह्या मिस्तेरा वेळार राष्ट्राच्या भद्रते पासत राज चलयतेल्या सर फुडाऱ्यांक गिन्यान आनी शाणेपण दी मनशांच्या हक्कां खातीर आनी भद्रते खातीर वावरूंक तांच्या मतीक उजवाड दी. सांगातच दुस्मानाच्या आक्रमणांतल्यान आमची राखण करच्या सर सोदेरांक देव राखून दी आनी सांबाळून दी म्हूण मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पयस जा, तुझे राज आमकां येईल, तुझे कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर शितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मामरे कृपेन भरले सम तुझे सांगाता स्त्र्यामिता तुमसदी आणि सदवे फौज जक्षचे जिजा मामरे कृपेन भरले सम तुझे सांगाता स्त्र्यामिता तुमसदी आणि सदवे फौज जक्षचे जिजा मामरे कृपेन भरले सम तुझे सांगाता स्त्र्यामिता तुमसदी आणि सदवे फौज जक्षचे मामरे कृपेन भरले सम तुझे सांगाता स्त्र्यामिता तुमसदे
आणि सदैव फौज खुशीचे जेज Băgându-i mărie de vace mei, mă voi pleaca te iruneti care tani am mărnăti călena. Amen. नमामरे कुरपेन बरले स्मृतिजे संगाता स्त्र्यामिता तुनसदे आणि सदैव फौज खुशीचे जेज Băgându-i mărie de vace mei, mă voi pleaca te iruneti care tani am mărnăti călena. Amen. नमामरे कुरपेन बरले स्मृतिजे संगाता स्त्र्यामिता तुनसदे आणि सदैव फौज खुशीचे जेज Băgându-i mărie de vace mei, mă voi pleaca te iruneti care tani am mărnăti călena. Amen. नमामरे कुरपेन बरले स्मृतिजे संगाता स्त्र्यामिता तुनसदे आणि सदैव फौज खुशीचे जेज Băgându-i mărie de vace mei, mă voi pleaca te iruneti care tani am mărnăti călena. Amen. नमामरे कुरपेन बरले स्मृतिजे संगाता स्त्र्यामिता तुनसदे आणि सदैव फौज खुशीचे जेज Băgându-i mărie de vace mei, mă voi pleaca te iruneti care tani am mărnăti călena. Amen. नमामरे कुरपेन बरले स्मृतिजे संगाता स्त्र्यामिता तुनसदे आणि सदैव फौज खुशीचे जेज Băgându-i mărie de vace mei, mă voi pleaca te iruneti care tani am mărnăti călena. Amen. नमामरे कुरपेन बरले स्मृतिजे संगाता स्त्र्यामिता तुनसदे आणि सदैव फौज खुशीचे जेज Băgându-i mărie de vace mei, mă voi pleaca te iruneti care tani am mărnăti călena. Amen. नमामरे कुरपेन बरले स्मृतिजे संगाता स्त्र्यामिता तुनसदे आणि सदैव फौज खुशीचे जेज Băgându-i mărie de vace mei, mă voi pleaca te iruneti care tani am mărnăti călena. Amen. आनंद बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या Sata आणि सदा सर्वदा. Amen. Ye moja Jesu, amsi patka amka bokshi, em konacha ujan ple, amka rivat, some satmya, सरकन तुझी काकुळतीची अधिगस, आसल्या सरगारवून पाय. सो तो मिस्तेर सुमी जेजू तबोर पर्वतार रुपांतर जाता. नियाळ आमच्या समाजेंत थोड्यांक पळयतना तांच्या जिवितांत एक बरवशाचो संतोशाचो उजवाड आमकां पळोवंक मेळटा. तबोर पर्वतार जेजू मैजे आनी एलिया संगी उलयतना तो एक प्रकाश जावन फळजळ्ळो. हें देखिल्ल्या ताच्या त्यागा शिसांक व्हरतो संतोश जाल्लो. असो संतोश आमकां ताच्या फाटल्या उदाऱ्यांक ह्या समाजांत क्रिस्ताचो परजळ हेरां मुखार फासारूंक आपोवणें दिता. मागणें तबोर पर्वतार रुपांतर जावन तुजी महिमा दाखयल्या जेजू, आमकांय आज रुपांतरपणाची गरज आसा. आमी अंतरांतावन उजवाडाक, पिडेतावन भलायकेक, अज्ञानातावन ज्ञानाक आनी आमच्या पातकी जिविताच्या काळोखांतावन भगेनपणाच्या उजवाडाक रुपांतर जावंक जाय आसची कृपा तुमचो आमकां फोव कर. आमेन. नियाळ ह्या मिस्तारा वेळार संवसारभर सेवा दिवच्या सर मिशनरी पासत मागया. मिसांव गांवांनी वावरच्या सर मिशनरींक सर्गीच्या राजाची बरी खबर धैर्यान आनी बळान प्रगट करूंक जाय आसची दैवीक जानवाय, पवित्र आत्म्याची सकत आनी बरी भलायकी देव फोव करून दी म्हूण मागया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पळय जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. करतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या आमची आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळे पडो दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. मान मये कृपेन बरले समी तुजे संगता श्रेयांते तू सदैव आणि सदैव फळ तू कुशे जेजू. तांबरे देवाची मे माप्या कातविन अधिकार आता निमच्या मरणाच्या कडे. आमेन. मान मये कृपेन बरले समी तुजे संगता श्रेयांते तू सदैव आणि सदैव फळ तू कुशे जेजू. तांबरे देवाची मे माप्या कातविन अधिकार आता निमच्या मरणाच्या कडे. आमेन. मान मये कृपेन बरले समी तुजे संगता श्रेयांते तू सदैव आणि सदैव फळ तू कुशे जेजू. तांबरे देवाची मे माप्या कातविन अधिकार आता निमच्या मरणाच्या कडे. आमेन. मान मये कृपेन बरले समी तुजे संगता श्रेयांते तू सदैव आणि सदैव फळ तू कुशे जेजू. तांबरे देवाची मे माप्या कातविन अधिकार आता निमच्या मरणाच्या कडे. आमेन. मान मये कृपेन बरले समी तुजे संगता श्रेयांते तू सदैव आणि सदैव फळ तू कुशे जेजू. तांबरे देवाची मे माप्या कातविन अधिकार आता निमच्या मरणाच्या कडे. आमेन. मान मये कृपेन बरले समी तुजे संगता श्रेयांते
तू सदैव आणि सदैव फॉल फिकस्टे जेजो ताम्रे दवाच मे माप्या खाते विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या कळे रामेन लमान मरिये कृपेन भरलेले सभी तुझे संगता श्रांते तू सदैव आणि सदैव फॉल फिकस्टे जेजो ताम्रे दवाच मे माप्या खाते विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या कळे रामेन लमान मरिये कृपेन भरलेले सभी तुझे संगता श्रांते तू सदैव आणि सदैव फॉल फिकस्टे जेजो ताम्रे दवाच मे माप्या खाते विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या कळे रामेन लमान मरिये कृपेन भरलेले सभी तुझे संगता श्रांते तू सदैव आणि सदैव फॉल फिकस्टे जेजो ताम्रे दवाच मे माप्या खाते विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या कळे रामेन लमान मरिये कृपेन भरलेले सभी तुझे संगता श्रांते तू सदैव आणि सदैव फॉल फिकस्टे जेजो ताम्रे दवाच मे माप्या खाते विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या कळे रामेन महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या साधे सातान सदा सर्वत आमेन ये मोजा जेजो आमची बात आमका मोक्षी एम कोणाच्या उजांतले आमका निवार सोमे सत्म्या सर्गन तुझी काकुळतीची अधिगस आसल्या सर्गारोन पाय पांचवो मिस्तेर सुमी जेजू एवकारिस घडता नियाळ जिवितांत थोड्यो सुबीत संगती विसरूंक असाध्य त्या देखून आमी त्यो परत परत उगडास काडटा आनी त्यो संभ्रमता असलोच विसरूंक जायना तसलो भोव पवित्र मिस्तेर जेजून निमाण्या जेवणार घडलो पोरण्या सोल्ल्यांत शेळयेक बली जावन देवाक भेटयतली आनी नव्या सोल्ल्यांत जेजूच जालो पास्काची बली दुसऱ्या दिसा कुर्सार मरच्या पयलें आपलीच कूड आनी रगत उंड्या आनी वायना रुपी भेटून हो पवित्र सक्रामेंत घडता वस्तू सक्रामेंत आमी पवित्र मिसाच्या बलिदानान उगडास काण संभ्रमता मागणे एवकारिस्तान आपणाकच आमकां समर्पिल्ल्या जेजू तुज्या ह्या उदारपणाक आमी अर्गां दिता सर्वांनी तुज्या ह्या पवित्र एवकारिस्ताक मानान लेखूंक आनी तो संभ्रमूंक उर्बा दाखोवंक आनी भक्तीपणान हो सक्रामेंत संभ्रमूंक तुजें उदार म्हूण आमचे थंय रस म्हूण मागता आमेन नियाळ ह्या मिस्तारा वेळार आमच्या दानी पासत मागया हें फेस्त संभ्रमान आचार करूंक सबार दानी आमकां कुमोग करतात ह्या सर दानीच्या उदार मना खातीर देवाक अर्गां दितना तांच्या उदार मनाचेर देव भरपूर आशिर्वाद घालूं दी म्हूण मागया आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पयस जावं तुझे राज आमकां ये जे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमाम्रे कृपेन भरले सम तुझे सांगाता स्त्रिया मिता तुम सदे आणि सदैवे फौज ज्या खुशीचे जेज नमाम्रे कृपेन भरले सम तुझे सांगाता स्त्रिया मिता तुम सदे आणि सदैवे फौज ज्या खुशीचे जेज नमाम्रे कृपेन भरले सम तुझे सांगाता स्त्रिया मिता तुम सदे आणि सदैवे फौज ज्या खुशीचे नमाम्रे कृपेन भरले सम तुझे सांगाता स्त्रिया मिता तुम सदैव आणि सदैवे फौज ज्या खुशीचे जेज नमाम्रे कृपेन भरले सम तुझे सांगाता स्त्रिया मिता तुम सदैव आणि सदैवे फौज ज्या खुशीचे जेज नमाम्रे कृपेन भरले सम तुझे सांगाता स्त्रिया मिता तुम सदैव आणि सदैवे फौज ज्या खुशीचे जेज नमाम्रे कृपेन भरले सम तुझे सांगाता स्त्रिया मिता तुम सदैव आणि सदैवे फौज ज्या खुशीचे जेज नमाम्रे कृपेन भरले सम तुझे सांगाता स्त्रिया मिता तुम सदैव आणि सदैवे फौज ज्या
खुशीचे जेजा भगवती मरिये देवाची माय मोगल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नमामरे कुरप्यान भरले समुद्रे सांगाता स्त्र्यामता तंसदे अंसदे फौज खुशीचे जेजा भगवती मरिये देवाची माय मोगल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नमामरे कुरप्यान भरले समुद्रे सांगाता स्त्र्यामता तंसदे अंसदे फौज खुशीचे जेजा भगवती मरिये देवाची माय मोगल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. बाप्पा कनपुता कनपवित्र आत्म्या सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातका आमका मोक्षी हेम कोणाच्या उजांतले आमका निवार सोमे सज्ञा सडकण तुझी काकुळतीची अधिगस आसल्या सर्गार वोन पाय नमारणे काकुळते माये नमानंचा जीवा अमृतान भरोसा तुका आम्ही उलो मारताव आम्ही परदेशी वेची बाळका कचा पडस्ता अस्कार अस्कार सोडून आम्ही तुका रुजान करताव तर तू आमचे के काकुळते जोडे आमचे वरती आणि या परदेशा उपरांत जो कामका दके ये जाले ये मोगळे ये दोलबे अंकारी भगवंती देवाची मे मोबसो विनंतीकार सचा बसण्या कमी पावसाच्या करते सैबिनीची लदीन सुम्या काकळ जमची कर क्रिस्ता काकळ जमची कर सुम्या काकळ जमची कर क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयन ऐकमका सर्गीच्या देव बाप्पा देव पुता संसाराच्या तारोका देव पवित्र आत्म्या संतेसीम त्रिनदी एकाच देवा भगवंती मरी भगवंती देवाचे माये भगवंती ओंकारचे ओंकारी ख्रिस्ताचे माई पोवी सभेचे माई देवकृपेचे माई भोवनितळी माई भोवनिस्कळंती माई कतनतले माई अपोट माई मागापत्र माई विचित्र माई सबोधनी माई रसनाराचे माई सुंदरचे माई भूषणी अंकारी मनपत्र अंकारी परगट फौजले अंकारी पदवेदार अंकारी दयाळी अंकारी विश्वेशी अंकारी नीतीच्या स्त्रिया जन्मेच्या सिंहासना आमच्या संतोषाच्या करणा आत्मिक फलगणा मान फौजल्या फलगणा भक्तीच्या अपरिमित पलगणा गुप्त गुलोबा दाविदाच्या बुरजा जाड्याच्या बुरजा सुवर्णाच्या मंदिरा सोल्याच्या अर्का सर्गींच्या दरवट्या पंथ्याभराच्या निकेत्रा पिडेस्तांचे भलायके पत्क्यांच्या आश्रया दुखिस्ताचे बुजावणे ख्रिस्तावांच्या आधारा बुडव्यांचे राणी पतियाळकाची राणी प्रवादांची राणी अपस्तलाची राणी मार्तिरांची राणी कन्फेसराची राणी अंकारीची राणी समेश भक्तांची राणी सैमाच्या कथावीन गरबी समोरले राणी सर्गी घेतले राणी बोपैत रोजारीची राणी कुटुंबाची राणी समाधानाची राणी देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले तुझे ससाय काल ये देवाचे भगवंती माये आम्ही येता आमच्या गरजांत आमच्या मागण्या सर्व पर्व करी नका पूर्ण समय स्विग्नांत आमकां सदांच निवार आनंद बरीत आणि सदैव अंकारी भगवंती देवाचे माये मोपसून विनंतीकार प्रार्थुया हे देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपल्या जिनी मरणा आणि जिवंतपणावरवी ससनाच्या बचावीचे इनाम आमकां जोडून दवरला भगवंत ओंकार मोरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांचो आटाबेल्लो स्वामी फाटलाव करिसो आणि तांचो बसायले आमी जोडेशे कर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतांव त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन.
हे मोरिये आमचे माये, हे मोरिये आमचे लाये, हे मोरिये आमचे शेकाये, पाव तू आमच्या या घडये. पाताक सांडूंक जाय, प्राजीत करूंक जाय, जिनी बदलूंक जाय, कायदे पाळूंक जाय, नाजाल्यार शिक्षा बेसलेली संसार म्हूण सांगले माये आमच्या या काळात. ये मोरिये आमचे माये, ये मोरिये आमचे राये, ये मोरिये आमचे शेकाये, पाव तू आमकां या घडये. देवाचे उतर ऐकूंक आनी ते नियाळूंक आमी सर्व उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमच्या इसवे आसो, लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता. महिमा तुका सोम्या. हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरे उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवाधांवी गेली. थंय जाकरीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकतच तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरण व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हजे बेटेक येवचें हे भाग म्हाका खंय तावन फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडतस म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणा कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सतमानलेली तूं कितली भागी. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त जेजूतय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, लुर्द मायेच्या फेस्ताक तयाराय जावन आज पयल्या दिसाचे नोवेन आमी हांगासर सुरवात करता आसतना नोवेनाचो विशय जावन आसा मरी सेवेचें रूप. मरी सेवेक नावडलेली आनी तिची सेवा तिणें गुपीत केल्ली, कोणाकच खंयच्यासरी दाखोवन न्हय, बगार तिची सेवा गुपीत आसली. आयचे वांजेल मोरये सांगता आमकांय सेवेच्या जिविताक वेंगूंक आपोवन दिता. आनी आमी नियाळ करता सकंडी जावन मोरयेच्या जिणे मुखांतर आमी कशी सेवा करयेत, कसली सेवेक आमी वेंगयेत म्हणलें खंडी जावन आमी नियाळ करतले. हांव एक फावटी एका मठवाशांचें कॉव्हेंट आसलें. मठवाशी म्हळ्यार मठाधिपती आदिमपुरा मठवाशी म्हणटाले. आनी त्या कॉव्हेंटांत सबार जण मलगडे मठवाशी आसले, मठाधिपती आसले, सबार जण आसले. आनी त्या वेळार सबार आपोवनी थंयसर आसलीं. आनी अशें दीस वेता वेता त्या मठवाशीच्या घरांत मठवाशांची मठाधिपतींची संख्या उणे उणे जावंक सुरू जालो. म्हणजे प्रायबंद जाल्ले खंडी जावन देवा अधीन जातात. आनी उपरांत नवी आपोवणी थंयसर फुलची उणे जाली. कितें गाय सर्वांक एक आकांत आनी मुखार हें कॉव्हेंट कशें मुखार व्हरचें. आनी थंयसर असले मलगडे आसले आनी मलगडे एक एकल्यांनी चिंतचें आसलें, हे दोळ पर्यान म्हज्या प्रयत्नान म्हज्या कामांनी हांवें हें कॉव्हेंट चलोवन व्हेलां आनी मुखार कशें गाय प्रायवंतान चिंतचें. आनी एकूय तशें चिंता, हांव चड मागण्यान चड आसा, बळादीक आसा आनी हांव मागणें करीत आसा आनी ह्या मागण्याच्या दरम्यान खंडी जावन हें कॉव्हेंट अजून उबें आसा. आनी थोडे चिंतात ह्या कॉव्हेंटांत सबार रितीची सगळी वेवस्था आसा आनी ह्या वेवस्थेचें मुखेलपण हांव घेवन आसा आनी हें घेतले वरवीं मात्र हें कॉव्हेंट बरें आसा. आनी मठवाशी तें घर
आनी एकलो व्यक्ती त्या मोटवाशांच्या घरचो म्हणटा हांव भोव उत्तम रितीन सगळे मांडून हाडटा कामाची सुवात पुरा आनी कामाची सुवात हांवें मांडून हाडल्यान हांगासर सगळे कामां आनी सगळे बरें जातात मागणें कोणेंय करियेच पूण हांवें हें मांडून हाडल्यान बरें जाता अशें एका फाटल्यान एक थंयसर असले मलगडे व्यक्ती आपणाची कामां आपणाची सेवे विशयान उलयतात आनी एक दीस क्रिस्मसाचो वेळ आयलो आनी थंयसर तें लक्षिल्ल्यान पळोवन असलो एक व्यक्ती थंयसर येता आनी आयिल्ले तो वळू तांचे लागीं उलयले उपरांत तांचे लागीं म्हणटा तुमचें मोगदें आज एकल्या थंय जेजूचें रोपणें दिसून येता क्रिस्मस दिसा एकल्या थंय जल्माचो जेजूचें रोपणें तुमचे थंय दिसता ताचेंच सकत तुमचे थंय प्रज्वळी जाता आनी अशें तुमी आकर्शीत दिसतात भोव आकर्शीत दिसतात आनी असलें घडीत एकलो चिंतूंक सुरू करता त्या वेळार हांव न्हू तो त्या व्यक्तीन सांगलो व्यक्ती जेजू थंय दिसता म्हणलो तो हांवूच जायचंय आनी त्या घडयेंत हांव न्हू ताचे हे दोळपर्यंत आसलें चिंता बदलिता तो म्हणजे नवें सावन ताचे थंय येता संतोश येता उर्बा येता आनी सगळें सांगात घेवंक ताणें सुरू केलें आनी अशें एकल्या फाटल्यान एकलो सक्कड हेंच चिंता तो व्यक्ती कोण जावंक पुरो तो न्ही हांवूच जावंक पुरो अशें सगळी त्या घरांत एकान एका तांची सदांची संवय बदलता आनी मोगाच्या सगळी सांगाता मागणें करूंक सुरू करतात सगळी काम करतना सांगाता येवंक सुरू करतात सगळी वेवस्थीत रीत दवरतना सांगाता येवंक सुरू जाता सगळी नितळाय करतना सांगाता येवंक सुरू अशें सगळ्या घराची वेवस्थाच बदलता एका व्यक्तीच्या एका उतरा वरवीं आनी अशें तें पळयल्लें परत नवी आपोवन येवंक सुरू जातात ह्या व्यक्ती थंय आकर्शीत जातात सगळ्यांनी सांगाता मेळचें सांगाता मागणें करचें सांगाता येवचें आनी सांगाता आसल्यान हें घर बळादी जालां हें पळयल्ले नवे जण थंयसर परत भरती जावंक सुरू जातात मग भावा आनी भयणीनो आज हांगासरी हो ग्रोट्टो आसा आनी हांगासर तुमी वर्सान वर्स हांगा हो मान मदीं एक तुमी देवळूच आसात नवें चलोवनूच आसात इतलो लोक तुमी सांगाता मेळटात हे मात्र न्ही आसतना तुमी अर्शेंची तुमी तेरसांनी करतात हांगासर हांव ह्या फिरकेची सेवा दीस आसतना घरा भेट करता आसतना हांवें पळयलां तुमी येवन तुमची मागणी तेर्स तुमी करतात म्हणजे खंयसर सांगात पोन आसा थंयसर सर्व येवंक आश येतात जर तर थंयसर सेवेचो मनोभाव दिसून येना खंडीत जावन थंयसर कोणूच रावंक आश येना स्वार्थाचें जिवीत खंडीत जावन थंयसर चड लांब अवधेक जियोंक शकना अशें मरयेचें जिवीत आज आमी नियाळ करचे तर देवाचो मोग गुंडायन समजून तो मोग पेल्याच्या सेवेंत अर्थभरीत केल्ली मरी आमकां सुमेसांक देवाची आनी आमच्या भावा भयणींचो मोग करूंक आमकां प्रेरणा दिता सडवणेची चरित्रां क्रिस्तांत थंय संपूर्ण जावंक देवपुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिने ह्या संवसाराक जेजूद्वारे फांकयलो तिच्या सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या करणेन सक्तेन आनी सगळ्या मनान तिने देवाचो मोग केलो आनी तो मोग उतर प्रायर पावल्ल्या आनी आज आमी वांजेलांत आयकल्ली ते घडीत एलिझाबेथक तिने भेट करचे मुखांतर तिचे सेवेचे मनोभाव सेवेचे उदारपण सेवेचे ते बळादीक हातेर तिने थंयसर दाखयलें आमी थोडे पटी सैऱ्यांकर वचून थोडे वेळ रावून फाटी आयिल्ले बरें मोरी थंयसर वचून 3 महिने एलिझाबेथी संगत रावली तिची सेवा तिने केली ती गेल्ली थंयसर सुशेग घेवंक न्ही बगार तिच्या मौशे भयणीची सेवा करचे खातीर ती गेल्ली आनी ही सेवा एलिझाबेथ पळयले तिका भेटले तक्षण ती उद्गारता आमच्या सोम्याच्या मातेन म्हजे बेटे घेवनचे भाग म्हाका कळितान फावो जालें ती मौशी बहीण तिची की व्हडली ती मलगडी जाल्यार तिचे की ल्हान आसलेक ती वाखाणटा कित्याक देवाच्या पुताची माता ती जावची संतोषची खबर ती परगटता आनी ती सुद्दां दोशी जाता आनी तिची सेवा ती वळखून घेता आयिल्ल्या वेळारच ती सेवा ती वळखून घेता तशेंच मोगाचे न्हू खाना शहरान जाल्ल्या लग्ना वेळी आनी हेर जायत्या संदर्भांनी दाखयल्ली सेवा मोरयेची वाखाणणेक कित्याक सांजू हांव सुचवांचेल म्हणटा 2 अध्याय 1 तावन 10 वळू आनी तूं हें सर उल्लेख केला देवपुताची आवय जावची तिचे भाग तर तिचे जीवन देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेंत
भेटयल्ले एक मोलादीक खानीक जावन आसा. आज ती खानीक मोगाळ भावानो आनी भयणीनो धर्मिकानो देव आमकां आज ही खानीक अर्पूंक आमकां आपोवन दिता. सेवेचो मनोभाव आमचेच तकी आमकां येवंक जायना. तो दैवीक सत्य मारिफत आमी तो हेरां थंय वांटून घेवंक शकता. देखून मदर तेरेसा ती म्हणटा आपूण ही ल्हान सेवा करता तर ह्या दुबळ्या जाग्यार हांव सेवा करता तर ती म्हजेच थकी म्हाका करूंक शकना. कित्याक येवकरिस्त जेजूस म्हाका सकत दिता. फाल्यांच्या दिसा नवें काम करूंक ती सेवा मुखार व्हरूंक पयल्या दिसाचे म्हणजे पयल्या सांजेचे तिचे आराधन तिका गटाय दिता, बोळ दिता आनी तेंच तिका मुखार व्हरूंक आनी जेजूच्या मोगान बरोवन त्या पेल्या सेवा करूंक तिका आपोवन दिता. म्हणून मदर तेरेसा एक जिवन संतीन ती जावची येयल्ली आनी आज खंडी जावन तिका आल्तारचो मान फावो जाला. तीच उद्गार म्हणटा तर सेवा दैवीक पोनाक लबदल्लें जावन आसा. आमी मागतां जर तर आमचो हात आनी आमचे पांय सेवेक आमी परिवर्तन करिना तर ते मागण्याचें फळ आमकां खंडीत आमकां काडूंक शकना. आमी माग जाय आनी त्या मागण्याचो फळ जावन आमी सेवेच्या रुपार आमी तें गळची जाय. धर्मगळ भावानो आनी भयणीनो हो मोठो नियाळ करता आसतना आमच्या जिणेक आमी कशें मोरयेची देख आमी घेवची. पयल्या संगती आमी घेवची तर आमच्याच घरांत घरचें वातावरण आमी समजून घे जाय. सेवा पयली ती उगम सेवेची जाय जाय आमच्या कुटुंबांत. जर तर मनेगे मारी उरगे उपकारी जाल्यार तें खड्डी जावन तें फायदेच जावचें ना. पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत आमी आसच्या जाग्यार आमी सेवा दिवच्या जाग्यार आमी खंयसर काम करता थंयसर आमचे सेवेचें उदारपण थंयसर दाखोवन दी जाय आनी तें उदारपण खंडी जावन आमकां बेसांव जावन बदलतलें. आनी दुसऱ्यान आमच्या घरच्या मलगड्यांक कितें दिसा आमी केंडून जावं पळय केदो ओडली रेतेर केदो ओडलें पुणशेता गेल्यार आमी कितें फायदो ना. साबार अशेंच करता. मलगड्यांची भेट केल्ल्या वेळार तांणी म्हणचें खंय गेल्यांत ती आराधना गेल्यांत थंय गेल्या हांगा गेल्यांत. पूण पयलें आमचें आराधन आमची सेवा आमी पयलें करन जर तर आमी गेल्या तर देवाक आमची खाणीक चड मान वतली आनी ती खाणीक ती सेवे रुपार आमकां दाखोवंक जातली. कित्याक जिवंत असल्या व्यक्तीक नेगार करन जर तर आमी कितें केल्यार तें देवाक मानवचें ना. जेजूस म्हणटा तुजी खाणी पयलें थंय सोड, पयलें वोस आनी तुज्या भावा लागीं राजी जावन ये. तशेंच पयलें वोस पयलें तांची सेवा कर आनी उपरांत तुजी खाणीक भेटय. ही खाणीक खंडी जावन देवाक चड मानवतली. आनी सांगत आस गोव आनी बैलांचें जिवीत खंडी जावन एक सेवेची जिवीत जाय जाय. तेही झगड्याची वा मानस्तापाची न्ही. आजकाल साबार रितीचे अशेंच वेगळ्या खारान कितें ल्हान संगत्यो एकट्याक एक सांगतपणांत येवंक आशेनात, एका एक सेवेन दिवंक आशेनात. हांव जर तर म्हाका काम करूं जायना तर आनेकल्यांनी काम करूंक हात दिनातल्यार त्या व्यक्तीक दूख भोगता. कित्याक आज म्हाका तांकां ना म्हाका काम करूं जायना जाल्यार म्हाका सेवा दिवंक कोणूच ना. इतल्या घरांत इतलीं जाणां आसात पूण म्हजें काम म्हज्याच माथ्यार आसा. जर तर म्हाका तांकां ना जाल्यार कोणी येनात. असलो संदर्भ आमच्या कुटुंबान येवं नजो. कित्याक कुटुंब एक पवी सभेचे एक बळादीक पाळणें म्हणटात. ह्या पाळण्या मुखांतर पवी सभा बळटा. जर तर कुटुंबां आमची बरी आहात पवी सभा बळादी जाता आनी तें बळ आमी खंडी जावन कुटुंबांत सेवे रुपार दाखोवन दी जाय. आनी तिसऱ्यान आवय बापूय भुरग्यांक बरी देख दी जाय. म्हज्या भुरग्यान कितेंय केलें म्हणून सांगून आमी सोडची न्ही, मगर बरी देख आमी दी जाय. ती एक कुटुंबांत सेवा. जर तर आमची भुरगीं बऱ्या संगतीन वाडलीं तर ती एक मोगाची सेवा, मोगाचें भी आमी कुटुंबांत ओंपलें तें बरें फळ दिवंक शकता. आनी ह्या मुखांतर आमची कुटुंबां दादोसकायेची कुटुंबां जावन बदलयत. आनी उपरांत मागण्याचें जिवीत आमचे सेवेचें जिवीत जावन बदलय जाय. आनी हें बोळ खंडी जावन आमच्या मागण्याच्या जिवितांत देवाच्या उतराच्या प्रेरणान आमकां खंडी जावन तें लाभता. आनी उपरांत पेल्याच्या विशयांत आमी सूख खबरो करिनासतना आमी सबारपूर चिंचें हांवें उलयलें कांय जायना. ल्हान संगती हांव उलयतां हेरां विशयांत ना. तांचें आमी मोन दुखयता, तांचें जिवीत आमी पाड करता, तांच्या जिवितांत एक आसलो कितें उजवाड आमी तो काळोखान बदलूंक आमी प्रयत्न करता आनी एकल्या दुखोवची मारिफत. जर तर म्हजें जिवीत हांवें वळखून घेवन पेल्याच्या जिविताक आमी मान दिता ती एक मोगाची करणी, मोगाची सेवा आमी पेल्या थंय करता. बरेंपण आशेवचें, बरेंपण दाखोवचें. आनी सांगत आस धर्मीक आनी आध्यात्मीक सेवेंत आमी सांगत दिवचो. कसले धर्मीक वा आध्यात्मीक सेवेंत आमी दिवचो. जावं बरें ल्हान व्हड संगत आज हांगासर नवें आसा सर सांगाता येवन आमी हें आयोजन केलें तर तें खंडी जावन एक बरी सेवा आमी ह्या फिरगेची पेल्या ते आमी दिवंक शकता. आनी अशें सर रितीची कृपा आनी देणी आनी मागणी आमी मागून घेता. आनी उपरांत आमी वाड्यान दिवची सेवा.
सबारपोटी आमच्याच कोण काली सेवा करूंक येतात आमी दुरसोवचें आसा तो सदांच येता तो सदांच विचारता तांणी करची सेवा आमी वळखून घेवच्या बदलाक तांकां बदलाप आमी मागता बदलाप आमी दिता ना पासाण्याची उतरां तांचे तीन दिता ना तांणी करची सेवा आमचे तर्फेन आमकां करूंक जायना तरी बरें उलोवयेत बरें तांकां एक प्रोत्साह दियेत आनी अशें तांच्या सेवेन आमी सांगात दिवंक आमकां खंडीत जावन मरी आज आमकां आपोवन दिता आनी निमाणें बऱ्या उलोवण्या मरिफात पेल्याक आमी उत्तेजन दिवयेत आनी बरी करणी आमी आदारूंक आमी एकल्या ती सांगात दिवयेत तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो देवाचो मोग पेल्याच्या सेवेंत प्रकाश भरीत केल्ली मरी आमी देवाचो मोग आनी आमच्या भावा भयणीचो मोग करूंक एक परजळीत मेलफांक जावन आसा जो कोण दोळ्यांक दिसच्या भावा भयणीचो मोग करिना तो दिसनांतल्या देवाचो मोग करूंक सकना सा जुओ सुवांजेल 4 अध्याय 20 आनी 21 वळू मोरयेची आमी खरी भुरगीं जावची म्हळ्यार तिचे थंय दिसून आयिल्लें शेगून देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग आमचे थंय फुलोवन येवंक आमी प्रयत्न करचें आज आमची कुटुंबां खंडी जावन यास दिसाच्या पहिल्या ध्येय वाक्य काल आमी नियाळ केल्लें तें आमच्या जिवितांत आमी जियोवन आमच्या कुटुंबांत तें वातावरण हाडूंक आमी प्रयत्न करया कशें तें मठाधिपतीचें घर नव्या सावन बदललें गी नवें जालें गी तांचें चिंतना मात्र ताणें बदलिल्लें मनशां बदलूंक ना मनशां थंय आसलें कितें कांय हें करूं ना बगार तांचें थंय आसलें तांणींच तांणी मन परिवर्तन केलें आनी सगळें बदललें म्हजें हांव म्हळ्यार आमचें कुटुंबां वाटचीं नात बगार आमचें आनी मोगाचें म्हणटा आसतना थंय कुटुंब जिवें जाता आनी जिवाळ जाता देखून मरये मायेंत हांव देवाचो मोग करूंक आनी तो मोग पेल्याच्या सेवेद्वारे संपूर्ण करूंक आमी शिकया आनी मरये माये प्रती रितीन लुड्स मायेचें फेस्त आमी संभ्रमत आसतना तीच लुड्सान दिश्टी पडली तीच मरी परत आमच्या जिवितांत ती आमकां दिसून येवं दी आमची मनां परिवर्तन करूं दी आनी आमा सोमेस्तांक तिच्या सवळेकाल तिच्या आसऱ्याकाल आमी आसली आमकां सोमेस्तांक एक बरें मागण्या बरीत सेवे बरीत जिवीत जिवंक आमकां सर्वांक कृपा दिवन ती आमेन. मोगाच्यानो नोवेनाच्या पयल्या दिसा आमी आसाव आनी हेच्या दिसा जायती मागणी तेसावां इरादे घेवन हांगासर आमी आयल्या. आयच्या दिसाची तेसावां ह्या परी आसात प्रत्येक रितीन ह्या तेसावां पासून आमी मागया. एका व्यक्तीक जिवनांत मेळिल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां दिता तशेंच कुटुंब बऱ्या रितीन चलून व्हरूंक धैर्य बोड घटाय आनीक बेसांव मागता. एका तरणाट्याक बरो फुडार बरी सैरीक बऱ्या भविश्यांत काम मेळोवंक आनीक बेसांवांनी भरलेलें जिवीत मेळोवंक विनंती आसा. एका चलयेक बरो फुडार बरें शिकप बरी भलायकी मेळचे पासून आनी तशेंच एक ल्हानशी सर्जरी बऱ्यान जावंक मतीन समाधान मेळोवंक विनंती आसा. भुरग्याक आत्मीक देणी मेळचे पासून वायट संगतींतावन पयस रावंक आनी बेसांवांनी भरलेलें जिवीत मागतात. फेलिक्स लोबोची भलायकी बरी जावचे पासून मागोवंक विनंती आसा. 4 जाणांक अमाल पियोनांतली ड्रग्सांतली आनीक मादक द्रव्यांतली सुटका मेळचे पासून विनंती आसा. 6 जाणांची गांठीची दूख पयस वचोवंक बरी भलायकी मेळचे पासून विनंती आसा. मिसाक वचोवंक आळसाय करच्या 2 व्यक्तींक प्रेरण मेळोवंक विनंती आसा. पयशांची अडचण रीण आसलेलें फारीक जावंक लुट्स माये लागीं विनंती आसा. घराच्या समस्यांतावन सुटका मेळचे पासून आनी धरलें काम बेगीनच पोंताक पावोवंक विनंती आसा. विविध पिडा ताप शेळ उसमोड कॅन्सर अल्सर शुगर BP तावन सुटका मेळोवंक बऱ्या भलायके पासून सबारांनी विनंती केल्या. आनी तशेंच ह्या दिसांनी आमची भुरगीं परिक्षेक तयाराय करून आसात. आमच्या भुरग्यांक बरी मोत मेळचे पासून आनी शिकप बऱ्या रितीन शिकोवंक विनंती आसा. ह्या दिसां बराबर आमची सर्व कुटुंबाची वैयक्तीक भुरग्यांची युवशणांची तेसावां फिरगस कुटुंबाची तेसावां आमी संगतां घालया. मरये माये लागीं विनंती करया तिचे लागीं आमी मागया. खंडिसांव तिचे लागीं मागिल्लें सगळें आमकां मेळटा म्हणलें आमची पातयेनी आसा. तशेंच एका कुटुंबाचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक विनंती आसा. ही सर्व तेसावां इरादे घालून लुट्स सायबीनीक मागणें सांगात आमी म्हणया.
दैकन आमी उबे रावया तुमचे लागीं कडतील आसा ही कडतेल्यांतले मागणे सांगात आमी म्हणया देवाचे माये आमचे शकाये कथाबीन अंकवार मरये पिडेस्तांचे भलायके पातकांच्या आश्रया दुखेसांचे बसावणे आनी आमचे मोगाळ लुर्द माये आमचे कस दूख आनी पिडाशिडा तूं सर्व शणाय लुर्द शहरांतल्या ग्रोट्ट्यान तूं दिश्टीक पडलेले घडयेताव आज पर्यंत सबार सणांक विविध उपकार तूं देवातावन जोडून दिताय तुजे मजतेन आमकां येदोळ पर्यंत मेळिल्ल्या सर्व उपकारांचो उगडास कडून देवाक आमी अर्गां दिताना आमकां हेरांतय उपकारी मनाची जावंक प्रेरण दी भोवमुगाळी माये तुजे मजतेन सबार सणांक कुडीची आनी मतीची भलायकी लाभल्या आमी तुजी भुरगीं तुजी आवय सारक्या मोबाळ मोगाचेर पात येवन तुजे सरशी धांवून येताव आनी आमच्या काळसाचे अत्रेक तुजे समोर दवरताव सर्व वायट विघ्नांतले वाऱ्या वादळांतले अवघडा अनवरांतले आनी दुस्मानाच्या हातांतले आमकां राखून व्हर बऱ्या आनी सताच्या वटेन आमचे मेटा तूं सांबाळ आकस्मीत आनी नातायर मरणांतले आमकां निवार पातकांतावन आमकां पयस दवर कस्ता वेळार पातयेनेन आनी तिरासनेन तुज्या पुता जिसूची देख घेवन देवा बापाचे कुशेक काल्तिमान घालूंक आमकां कृपा सोडून दी देवाच्या मोगाक पात्र जाल्ल्या ये लुर्द माये आमचे पसोत आमच्या भुरग्यां पसोत आमच्या कुटुंबा पसोत आमच्या धर्मिका पसोत आनी आमच्या फिरगस कुटुंबा पसोत देवा लागीं विनंती कर सांत बेर्नादेता हांगासर तेरसाक हजर जावच्या सर्वांचेर लुर्द मायेची बेसावा मागोवन धाड आमीन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येव तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं नमान मरिये कृपेन बलले सिम तुजे संगता श्रीयाम तोतून सुदैव आनी सुदैव फॉल तुज्या कुशीचें जेशो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया उदाक्षण येताना पवित्र आत्म्याये आनी फांकय सर्गितान उस्वाडाचे तुजे कीन हेतून बापा दुबल्यांच्या हेतून दाता देण्याच्या हेतून दिव्या काळजाच्या भुजबंदारा बोबऱ्या आत्म्याक दुलो तू सैर्या स्वादिकर्या विशेवा विशेव तू वावुरतेल्या सावळी वोता चुकतेल्या भुजबन करी रडतेल्या हे भुजवाडा सर संपून बरे आत्मे परिपूर्ण तुका पाते तेल्यांचे लाभयशे गुणांचे पोन लाभय आमकां बरें मन पावय सुका ससनाच्या सुमेच्या बुडव्यान मरयेक बरी कबार हाडली समान मरिये कृपेन बलले सिम तुजे संगता श्रीयाम तोतून सुदैव आनी सुदैव फॉल तुज्या कुशीचें जेशो आपले सुमेची साकर्ण नमान मरिये कृपेन बलले सिम तुजे संगता श्रीयाम तोतून सुदैव आनी सुदैव फॉल तुज्या कुशीचें जेशो आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन बलले सिम तुजे संगता श्रीयाम तोतून सुदैव आनी सुदैव फॉल तुज्या कुशीचें जेशो भगिवंती देवाचे मये आमा पासत विनाती कर माग्या येसुमिया बुडीच्या इश्बवरवी तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जण जाल्याव ताच्या कसा आनी कुर्सा वरवी जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणान वचून मागता त्याच क्रिस्तांच्या शमिया मरिफात आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक
दबा गेल्या बुडिया म्हणजे रखनिया सर्गिंच्या दयेन म्हाका देलाई तुझ्या दबेन म्हणजे मोद सोडाय म्हाका राखणी सांबाळ चलय आमेन ससनाचो विशव ती तांकां येशू मिया आनी निरंतर प्रकाश संचेर फंगोदी समाधानांत विशव घेवन दीत आमेन सर्वेश पौर तुमचे शोभे आशो आणि सर्व पद वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वचून या क्रिस्तचे शांतीन खाऊन तुमकां धाडता देवाचे वडुका निमाणे गीत आमी गावया नमन करता तुका सायबिनी जाऊन आसाय तू आमची शेरोतीनी माय तू सर्गानी संस्राची राणी सदांच तुझा आमची मध्यस्थीनी माय तू आमची राणी ऐक माये आमची मागणी माये तुंबो मोगाळी राख आमकां सर्वय काळी मोगाळ पुता सोवे अंकवार बरे आशीर्वाद देव आमकां सांज बापा भगेन कुर्साचे कृपे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या आत्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.